Nah, Cih, gede kelantar penjuru Bapak Kaur Mojo Pangih saka warga Mojo Pangih Gedung Adem Jenggor Maksto, nipis tetep jokine. Pak Kaur Mojo Pangih sugeng dalu Pak Kaur. Salam kaki Pak Sumatri kali Pak Masukar saking Pak Kaur Mojo Pangih. Tanggal selawe kipean kameno sambangan mojo ta gitu sambangan warga laras matur tanggal selawe. Ya Pak Pendi Sumengko diarah pulang karena ada keluarga yang meninggal. Oke, Pak Pendi, terima kasih. Gepok kae dipon wati nganti besok ora bakal lali. Gepok kae kopak cerita tengah wengi ati dagang rino